faly miaraba atsika jiaby alikaligny elo ka tsy mara tiako volagniny niany ty ry ralay ranabavy ry amandreny ajaina fa mikasiky tournée izay nataona filoham-pirenena ny vady sy ny gouvernement zany hoe nisy conseil de gouvernement zany conseil de ministre natao agny Toliara atsika miteny zao io nalahelo za sady tezitra nahita le fomba fieverana na fomba fieritreretany ny andriamatoa Andry Rajoelina ny vahoaka malagasy agny atsimo averiko ndraiky nalahelo za sady tezitra nahita ny fomba fieritreretany Andry Rajoelina ny vahoaka malagasy agny atsimo sy ny olo agny atsimo inona natezitra na haitsika fa izy ka fa andeha amin'ny faritany ny filoham-pirenena ireo olona mpanaraka na mpanohagna na olona mpitady 19/20 aby regny tsy maintsy mobilizeny zaro zany ny vahoaka hetsehigny ny vahoaka ny mpianatra taterigny amin'ny camion ny olo avy ambanivolo andeha hitsena filoham-pirenena zay zany le pratique politique hatramizay andeha hitsena ka nagnano zegny ny tegna atsimo navory olo à gauche à droite fa avy filoham-pirenena nagnaraka lalagna jiaby igny feno olo feno zaza somary long connexion tsika fa tsy haiko inona malong izy ty nefa tsy tiako long izy satria tapaka le feeling-tsika ka zegny izy hoe tezitra zany navory zany le olona ka nandalo teo zany filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'ny tomobily nahita olo maro be magnaraka sisin-dalagna izy hoe be olo izy aty atsimo be olo izy fahantrana agnatin'ny fahantragna ho izy maro loatra ho izy nitsaiky maro ny zaza ho izy ka mila magnano fanabeazanaizana nahita olo maro tamin'ny sisin-dalagna nitsena izy mandalo zany filoham-pirenena Andry Rajoelina ho izy hoe be loatra ho izy ny olo aty atsimo maro loatra ho izy ny zaza dia tokony atao lara-pahamenany fanabeazanaizana zany hoe le fampiasagna kapoty na ataotsika hoe le regny préservatif na le fomba ahafagna manakina ny fahateragna zany zany ny eritreriny mahita le olo maro tamin'ny sisin-dala matezitra le fomba fieritreretana ohatran'izany satria mahita le olo maro izy ho izy hoe malahelo izy tezitra izy maro loatra le olo ka zany ve filoham-pirenena antenainareo voaka malagasy anareo avorin'olo agny amin'ny tany misy anareo agny avia avoria fa ho avy filoham-pirenena nefa mahita anareo izy tezitra satria tsy olombelo fahitana anareo aia mba tany tegna misy olo maro ty amin'ny terateraka tsy Antananarivo mialatsigny tsy fankahalagna samy malagasy atsika fa aiza ny tegna maro olo miterateraka tsy Antananarivo ka anao niany tianao mandeha agnaty Toliara agny anao tezitra mahita vahoaka maro vilominao mba ireo io zala vahoaka maro a Toliara agny tsara ny vilominy filoham-pirenena fa mamelo ny tegna irery vahoaka aby io
mba aza magnano koragna mampisoto olo fa tegna matezitra averiko ndraiky I olo maro hitanao tatoliara tagny io vilominao maro io firasagna vary amy gony ato alegna sara alegna film io zay fandrosoagna ary za tegna hitako izy ka raha nora edy na mango tefantsofigny olo à gauche à droite izy ka ro amin'ny mpikamba amy gouvernement zay hitako raha mendriky ro zegny solution hitanaro amin'ny vahoaka malagasy mahanitra fizaragna vary fizaragna menaka fizaragna savon am 2025 zo 2025 io zegny le solution hitanaro agnaboloa naro jiaby agnaboloa mitehatehaka miromborombo agnaboloa fizaragna vary ndraiky menaka tegna mampalahelo fa ambany zany fieritreretagna zany ambany zany mitokitokika aby filoham-pirenena hoe mirasa vary atsika zao ato tao Tananarivo koa 7000 atsika zao mirasa vary ray gony misy menaka ohatrany hoe falifaly izy mirasa vary tsy zany fandrosoagna Andriamanitra filoha tsy zany na meno vary 5 gony isaka tokatragno olo niany tsy mandroso dikany zany fa mampahantra izy anao ataovany zavatra ahafan'le olo mamelon-tegna ataovany raha ahafan'olo mamelon-tegna mamorona asa uziny sy ny tariny ampio ny tantsaha mba ahafany zaro mamboly fa tsy zaragna vary tsara nitarimy akoho donc Andriamanitra filoha tsara nitarimy akoho na mianao tsakotsako amianao vary voky niany amareza meza vary me tsakotsako fa tsy maintsy avo fo izy miraparapa izy aza atao ohatrany akoho le olombelogno le voka malagasy fa ny besoin tadavy voka malagasy le fialagna agnatin'ny fahantragna mba ahafany voka malagasy mitady vola ahafany voka malagasy mamboly ahafany voka malagasy afaka managna fahefa mividy amy fiainany fa tsy zaragna vary alegna sary atsika zao na vita ty nefa tsy volavy agnatin'ny posinareo io fa vola panjakagna na hoe don azo amy banque mondiale andenaovagna oeraoera irasagna vary tsy zany fandrosoagna tompoko vous êtes hors sujet tsy fandrosoagna zany mariky ny fahabadoagna averiko ndraiky mariky ny fahabadoagna vahoaka mitady mila miaigna pilaminagna mila miala fialany voaka amin'ny fahantragna tompoko voalohany ny rano fisotro madio tokony anagnany vahoaka ny jiro tokony handeha ara-dalàna tsy ho tapatapaka satria agnatin'ny jiro ao no iasan'ny vahoaka ao ny amilomana vahoaka tegna amy jiro amilomana vahoaka tegna amy rano zany ny fomba fialagna amy fahantragna zany fa tsy firasagna vary efa tampitry na vita mandat 10 taogno 5 ans vita ny filoham-pirenena io efa 2e mandat zao mbola tsy voavaha olo agnany rano ndraiky jiro le source de la vie rano jiro azavagna afan'olona miady mbola tsy voavaha agnategna ino irasavary alegna sary irasavary alegna sary mbola tsy miova le fomba fitondragna tsy matsiaro megnatra nareo jiaby ao agnatin'ny gouvernement tsy matsiaro megnatra zay vahoaka nge fa tezitry
ary afatra ko mandeha aminareo mpanohitra ao Madagasikara. Averiko ndraiky, afatra mandeha aminareo mpanohitra sy antoko politika rehetra. Raha vao tsy anohitra nareo, afodiany vava, mangina, tsy mila miteniteny, zay zavatra ataon'ny Andra Djoeling ndraiky ekipa anazy sambolo mijery fotsiny. Aza manohitra. Addition statut ma opposition. Satria le fomba fijalian'ny vahoaka, le zavatra tsy mety agnaty firenena, zany angeno ilagna le statut d'opposition, ilagna n'opposition e. Anohitra zavatra tsy mety. Tokony manangana cellule de crise. Hoe tsy mety ty fitondragna ty, fa mivondrona ny hery politika rehetra, ny hery velona rehetra, mametraka ny planning hoentigna hanarenagna ny firenena. Fa tsy misy zany fa samby mipiripirina. Zay miteny asa tamtambazana vola amin'ny sisiny agny de mangina. Tsy misy mitambatra. De asa manohitra. Avyo magnaraka. Filoham-pirenena Andra Djoeling tsy tonga teo amin'ny fitondragna raha tsy nisy nametraka azy. Averiko ndraiky. Tsy tonga teo amin'ny fitondragna filoham-pirenena Andra Djoeling raha tsisy nametraka azy. Tantara tsy azo kosehina. Agnisan'ny lohany nametraka azy teo raha teo amin'ny alalany lalagna Ray Aman-dreny Norbert Lala Ratsirahona. Io ny mpagnano politika isan-karazany, mbola velogno anareo, mbola maro mbola velogno. Ny Maramila mbola maro mbola velogno nametraka izy io. Hainareo nametraka izy teo, tsy hainareo magnadoso izy. Averiko ndraiky, hainareo nametraka izy teo. C'est vous qui a trahi le malgache, c'est vous qui a trahi le peuple malagasy. Anareo nametraka olo teo, izy io magnaratsy mety, de tsy afaka anareo eo izy. Anareo ny tegna namotiky fiainavoaka malagasy. Satria tsy nisy olona nafantatra hoe azovy ty fa ianareo nametraka izy teo, nagnano coup de tête nametraka izy teo tamin'ny alalany hery setra. Tam 2009 ary izy lany tam mandana azy roa io mbala ianareo nametraka izy teo. Tokony ianareo nametraka izy tompo magnadoso izy io. Ianareo ny mpamita bahoaka aminazy io. Mbola misy vidéo ny 2009 aty amiko aty. Mbola e fantako daholo la tête soran'olo jiaby tagnatin'ny vidéo io. Fantako daholo. Iry colonel isany, iry capitaine isany, iry commandant isany, filonantoko politique. Anareo nametraka izy, niany anareo magnansary mitatatata hoe tsy manjary. Anareo nametraka izy teo. Tsy misy zavatra manjary na dia ray aza. Tsy afaka alainareo taka mpagnano politika gasy, tsy afaka alain'ny gouvernement taka, tsy afaka alain'ny filoha mitondra amperinasa taka ny zava-misy au Burkina Faso. Le jeune gars, le jeune président là, afaka mitraka, afaka miaro ny vahoaka ao aminy, afaka mametraka zavatra maharitra amin'ny firenena, mikatsika ny tombotsoan'ny vahoaka burkinabé. Tsy afaka ilainareo taka zany. Mirasa vary à gauche, mirasa vary à droite. Atsika zao agnano lalagna, atsika zao agnano zegny hoe asana fitondram-panjakagna rehefa iditra amin'ny fitondrana tompoka. Manompo tanindrazagna. Agnatin'ny fanompona tanindrazagna ny fanaovagna asa isan-karazany. Ny fototrafidrasa, ny lalagna, ainsi de suite. Asany fitondram-panjakagna. Zegny tsy mila eboeboagna. Zegny tsy mila gnaovagna vantara. Satria hoy izy irany Dalvis, Rala Dalvis, io tsy raha volan'ny babanareo, fa io vola-panjakagna.
volam-bahoaka, volan-dramigny tamin'ny banque mondiale, volam-bahoaka tsy tokony hieboeboagna ary nampiasain'ny filoham-pirenena zany teny zany. Io tsy volan'ny babanao. Oui, marina zany ndray mato filoha, io tsy volan'ny babanareo fa volam-bahoaka. Ataova amin'ny raha ilany vahoaka magnadosa agnaty fantragna. Za miteny aminareo raha managna volonté amaha olagna amin'ny fantragna, indrindra olagna ara-tsakafo no maneragna voaka malagasy am'izao fotoagna zao, za milaza aminareo tompoka voava agnatin'ny taogno araiky ny olagna ara-tsakafo a Madagasikara. Voava agnatin'ny taogno araiky olagna ara-tsakafo. Si c'est moi à la place du président Andry Rajoelina, taogno araiky afaka mosary ny voaka malagasy. Taogno araiky. Ino ny antony? Tsotra kely. Tsisy tanimbara amitsika Madagasikara. Ngamba mety Toliara fa ngamba mety tsisy tanimbara ngamba. Satria za mbola tsy tany Toliara, tsy fantako loatra. Fa faritry Diego, Diana, Sava, Majenga, aloatra Mangoro jiaby, faritra Atsimo, Manakara, Fianarantsoa, ainsi de suite. Tsisy tanimbara. Vary tompoko. Misy vary malaky telo fanjava fa matoy. Izy ka vary ela izy mety tsota fanjava. Dika zegny agnatin'ny taogno araiky mety afaka mampatoy vary 3 fois na 2 fois agnatin'ny taogno araiky. Fa tsy taogno aroe volagniny filoham-pirenena hoe vary matoy taogno aroe. Ainareo amizegny olo tsy ao tsy ao mihitsy. Na isan'ny voaka malagasy fo tsy hainy. Atsika zao 30 millions, 30 tapitrisa. Atsika zao 30 millions, 30 tapitrisa. Isan'ny mpanao asan-tagnana artisanale 30 tapitrisa. Tsy hainy. Il n'est pas à jour de notre pays. Ankora ataon'olo hitondra firenena na isan'ny vahoakanao tsy hainao. Taogno araiky afaka fijalena ara-tsakafo. Taogno araiky afaka tokolasoko vary. Alefaso ao amin'ny fambolena, amin'ny vary sy ny tariny, ankabetsana vola ny teti-bolam-panjakagna, taogno araiky afaka mosary. Ampidira tracteur, ampidira zeziky, ampidira regny masombola aby regny, ampiontantsaha, taogno araiky. Miva problème jiaby, miva gasy fa tsy mijaly sakafo. Taogno araiky. Fa tsy zegny fa rasa vary tsinjo zegny hoe atsika zao nagnano ty boko autosuffisance alimentaire atao hira fo. Efa bientôt 8 ans tam pouvoir légal mbola tsy tratra zany autosuffisance alimentaire zany. Nefa tanananao misy tanimbara, tanananao mamokatra. Vary matoy agnatin'ny 3 fanjava, 4 fanjava, 5 fanjava, 6 fanjava, vahoakanao mbala mosary. Eo anao nany mivolagna fa hoe mila magnano fanabeazanaiza satria maro ny olona. Nous ne sommes pas nombreux, monsieur le président. Mbola hela tsika. Am velaran-tany Madagasikara 30 millions zany hely zany, hely. Fa tsy fahaizanareo mitantagna, tsy fahaizanareo manao politika no mampahanitra atsika. Tsy fantanareo ve ny théorina Mao Tse-tung? Une bouche à nourrir izy, 2 mains pour servir. Tsy tokony misy olo matimafo zany. Vava raiky no mihinagna, tagnana roa ity miservira izy. Fa ny fanjakagna no tsy ao, ny fanjakagna tsy may asany. Ary tsy misy na dia iray aza ny ao agnatin'ny gouvernement, na ny député, na ny ministre mba milaza hoe monsieur le président, zao ne zava-misy, zao ne ny ataotsika. Fa jiaby miaby hoe beko filoham-pirenena, beko ny président miforiporitra. Monsieur le PM miforiporitra.
tsy afaka milaza hoe za chef d'orchestre hoe zao le tondrako ty firenena ty miforiporitra ny olona jiaby miforiporitra politika tompolasy tompoko vavy politika ry ray aman-dreny isan-karazany politika ry ranabavy ranaday tsy fantako mandalo fa ny firenenetsika ny toetra misy tsioka io politika io mbala olany fofo ny fitondrany andra joeliny io tsy atsaro megnatra anareo teo fitondragna am'izay fotoagna zany mandalo politika io fa itsika ve hanaiky jusqu'à ombiagna hanaiky gisitra jusqu'à ombiagna atsika malagasy hanaiky gisitra jusqu'à ombiagna atsika malagasy tsy mba mety mikliky za zao mahita ray aman-dreny fody zaho magnaja olo ray aman-dreny avy amin'ny avaratra agny monsieur le gouverneur zao hitako tam Facebook anosy be milaza hoe ho avy anosy be zany ny filoham-pirenena sy ny gouvernement anendanao conseil de ministre zany anosy be ao ka magnentagna izy ny vahoaka anosy be rehetra magnentagna vahoaka malagasy aty avaratra mba ho avy anosy be hitsena filoham-pirenena ary miangafa mba sehotsika ny ataotsika hoe ny fahaizantsika mitsena vahiny zay ny teny monsieur le gouverneur tsara zay monsieur le gouverneur fa zany miteny hitanareo nataony filoham-pirenena tagny atsimo na rolo nitsena izy hoy izy hoe mila magnano fanabeazanezana mila mampiasa protectoro satria maro olo anareo zao ilatra fisindalagna maro ho avy anosy be ao izy ho avy koa koragna zegny hoe mila capote koa satria maro loatra voaka anosy be mba mahaiza misy jery mahaiza misy jery mahaiza meloko samy midô agnatin'ny tragnonazy agny samy midô anareo mobilisegna hitsangana amin'ny sisindalagna boko ataony hoe maro loatra vahoaka mila mampiasa protecteur mila magnano fanabeazanezana mahaiza misy jery jusqu'à ombiagna voaka malagasy tsy mety misy jery revo nino loatra zay la revo karakory loatra pour moi aucune solution tsy solution hafa aminakay fa ny fialagna fitondragna ny solution voalohany ka tianareo androso tetsika androso Madagasikara tsisy afa-tsy zay amaolo-pirenena raha volagniko zegny ny fialagna fitondragna io zay ny solution voalohany ahafagna ampandroso Madagasikara tsisy afa-tsy zay fa ny olagna rehefa misy filoham-pirenena hafa magnano raha tsy mety des solutions zany no magnadoso izy fa rehefa filoham-pirenena andra joelagna eo fitondragna zao tsy solution zany amin'ny sasany rehefa izy no mety rehefa izy tsy mety avy eo amaranako izy somary lavalava fa amaranako izy misy courant koa hitako teniny sénateur Andriamatoa Nicolas Rabe Mananjara tompony TV Plus nilaza izy hoe tsy mety ny fanenjegna mpandrarao izy tsy mety zany ny fanenjegna regny opérateur économique regny ary vonina izy iaro iregny opérateur économique regny satria nisy affaire mikasiky Mame Ravatomanga vonina izy iaro izy mpandrara satria nisy affaire mikasiky Mame Ravatomanga nataony colonel le itatsika le médecin colonel igny de nitsangana Nicolas Rabe Mananjara fa hoe vonina iaro mpandrara izy tena marina monsieur le sénateur marina ray aman-dreny ny teninao tsy mety ny magnenjiky mpandrara ndrindra fa mpandrara malagasy satria mamelogno maro izy regny magnefa impôt izy regny fa ny raha tiako ambaranao ray aman-dreny mpandrara izy azo arovagna mety arovanao fa mpandrara izy tsy azo arovagna mpandrarange mbola rajonay aie zao tsy migadra mpandrarange tompony
gazety La Grande Île Lola aizy zao tsy agnamponja maro mpandrara migatra zany taia anao tsy niaro ro mpandrara aby taia mpandrara andematoa Marc Ravalomanana tsy nipotehiny fitondragna rajoeliny fanagnany Ravalomanana jiaby na ino ny hevitra politika averiko ndraiky fa teninao igny marigny monsieur le sénateur fa hoe ny mpandrara dia mamelogny vahoaka maro oui ka ny Ravalomanana nanagna tornazy izy tamy fitondragna anazy je suis d'accord avec ça fa tsisy tany tsy nisy magrony Ravalomanana magrony Ravalomanana fa olo niasa tao tsy zanaka Ravalomanana olo niasa tao zanaka malagasy olo nivanga raha tagnatin'ny magro tao zanaka malagasy voaka malagasy tsy fatiavanareo izy nipotehinareo jiaby fanagnanazy nipotehinareo nefa anao tsara nivolagna anao monsieur le sénateur tsara nivolagna anao sa Marc Ravalomanana tsy mpandrara malagasy sa rehefa mpandrara izay inananareo zay mpandrara ahitanareo ranony zay toananareo rehefa tsy mahita argument tsara monsieur le sénateur mangina zegny de raha azoko ambara ka mbola maro raha tiako volagny fa araka le koragnatsika zegny noho ny fahantragna mbola maro raha tiako koragny fa noho ny fahantragna na ny namantena mba ty tandregny ty fanakalo hevitra tsy afaka tsy manana fahefa mividy am'le vanga crédit fotony lafo le crédit lafo le connexion ho any zay mba misy wifi an-tragno tapatapaka ny jiro tsy hitan'ny zareo le resaka tsy afaka mifampiresaka mbala fandrosoagna fo zegny tegna mbala fandrosoagna amiko zegny amaolo pirenena ny solution tsy solution hafa za rehefa mikitiky télé na Facebook na nino rehefa mahita soran zareo amy gouvernement je suis allergique tezitra fotony manabado vahoaka magnabado vahoaka ara marana ko azy tegna marana ko azy za tezitra ko amin'ny mpanao politika malagasy ny antoko mpanohitra vous êtes vraiment faible et incapable zay marana ko izy amin'ny parti politique zay mpanohitra vous êtes vraiment faible et incapable zany de arianareo statut ny mpanohitranareo jiaby magnanaovanareo TGV un point c'est tout tam tantarany malagasy tam tantarany Madagasikara averiko ndraiky tam tantarany Madagasikara tsy mbola nisy ny parti opposant faible tegna faible raha tsy am'izao fotoagna zao io tsy mbola nisy angamba tsy fantako asa donc le hoe niveau politique donc nay nijotso nay faible satria mbola tamin'ny andro ny manandafy rakotonirina mbala tamin'ny andro ny MFM ry leader Fanilo sy ny tariny aby regny rehefa mizavatra tsy mety un instant mivory sy ny tary mametraka stratégie anakanagna le zavatra tsy mety ataon'ny mpitondra tonga de mirodagna io fa izao milanja souffleur maharaka lalagna jiaby igny abongon'ny gendarme amin'ny lacrymogène vous êtes vraiment faible désolé fa maro ray aman-drenao maro ny rahalahy fa dia magnanaova TGV nareo jiaby un point c'est tout zay tafandray mandraba tsika jiaby